Yan boleh benar na tulungan na marama na turbo ng nila ni Semo Taltomay na nonda programo ni boti na bogo bina ni kuwa handa pa rongota lasa and bina na baki and na bina na mintal tunga na bogo ni kuwa pambulo tunga ni bekim ni talan sa Semo Taltomay na wasin nga nongo una isi nakale pambulo bina kamay boiling point na restaurant Fiji waki na tamay una waso zola bina bina boleh bina Semo Taltomay. VTFM Namboti Gay Punches celebrating 19 years. Kor VTFM 92.2 FM kami da ngai kachi be kenda hen nambul mbong binani kuwa obamulo changa ni be retala itoka ni rasa siya matal tonga mengo en Facebook page in VTFM en mbong ni kuwa obamulo changa ni ngori ve unaisi na kale mbong bina may Boiling Point restaurant may en mbong ni kuwa ta may una waso dola bina buate taletawa mbong bina ka saimi sai imbule binaka imbule binaka tau tumbuna kalau daba ndombula binaka tamai JJ tu sa dhambe na lebu imbule binaka tamai tu kana ngangwa mai anabuni mbau mai na mosi wadi binata tungani bekim ni imbule binaka tau ndayana mai sniker na bale bina siya chuk mai na mbongi ndindai melia mbale lebu imbule binaka menreketi ya makawa mera tinai setaita na bukaro imbule binaka sai imbule binaka mengei wanu binata tunga ni bekem do mbongi ni kwa chito lutu mbole binaka va atui wenu mbole binaka tau wanu ni binata tunga ni bekem ni mbongi ndindai tina yelia lama mbole binaka mai mbuda ibabu mbole binaka ya bun nom do sia matal tama na wasini ngono binango nande tal na lasa na buni ya wongo ni mboti ke punja celebrating 90 years na buni na bitoko ni chuko punja se na mbongi ndindai baadhi ya tibagor ba kabi ngarabi tsubuni tabi tsingini kuwa ikatolu lisinga na loma nindo na madhawa wana mataltene na bona ni ruana singa sabo me pada bariki na ndotalo na mani madhawa ni ngarabi tabi obena kina be punjus ni silendo ngona me ndambau binde na bakitu kina vital noa bina ni mital tunga na Facebook na mbongi binaka ni kuwa wambula tatsuka ni ngori be atina yalia lalama mai mbuda ibabu Nancy Matawanga mbula binaka tau mbula binaka sainiana ndamana mbula binaka tau tamai chosia ba ngio kata do mbula binaka mbula chokani ya tubi vale mai viwa ke wuni dhimbi ngori tamai chosia ba solobola en mbongi binani ko bakire be isimeli wanga na vale bana sia matal chunga mai non de tal lasa en mbongi ndai ya en ngona sa weather toka ndon na sosengo na ndon na vale ni songo mai bono lebu
kartu oso dringi sarachiko na bubalengo na bukoni kena nonra mo itiku talanga sona bulangi na ngono nising sudu ke na maro tekini watawase en daba ni ambake artu samani taro sarani en nonra osto gori ralalasa ma wetu na lomani bolisongo en budike na maro tekitu mai ni sa daba na itabi na lomani ndone ambaki ya samani batataro sara o irto na bulangi be irna kera turanga rato mai dake se na tisa daba oni do talitaka me baro te kani he maleteni sambula de kichuna songo ya samani warta kasar sapa madala sar me endue tukuna mai eu kenge individa nga mene ke ngundrenga na piki so ele ba madala tal mai bira kata mo ko na coke lebu era bira kata mo na hex na lollipop le matagali chesa en ngona ni so sengona ya le ado saranga ni endo na kera tuka i ko ando kele itu ni ngo endo na turanga ka kile lebu na buguni ya be bono ando ngole bra turanga go asanga ni do tok ngabando mena korro lebu talanga nguna do ngole mai suba nandi be bono kedenga ngole tuki na turango ya nangono saranga metaro ngeni ki na turango na daba na chesa o taleta ka samani tungo no ko yau na chesa aundo taritaka we na able poteki na bea ya na de tal no lasa ave kimni na turana marama ni se motal tonga mai na buguni ko ya na bolisonga ya non rato mai bono le wa breaking na bale we punja celebrating 90 years na buguni an non na beto kon rawani mbo mai ndo tal takin non tal no lasa na buguni ko ya na able ke na bea wara na luka na talinguri VTFM Namboti Mboti Gay Punches, celebrating 19 years. Ya sama cingana nanda benani mena bangin dai ubambula tal cungai ningori. Ubambula sel ngori mila di mbule benaka nani menganikina o tina resina ke atama resina mbule benaka me beba tu loma na mosi marika tangi dakimba undo mbule benaka megene manikin le ni tamadada ko koroi na sau wasa batu karasa venga rabiti ko be irna le ni mboso ko biti mana sese mbale titania mbole benaka bana ni benatu gani be na timuni o mensake tunrau mai mbaulebu na mere lutumbula irna soriso lingo nga mbale titania my farm road roni tambua mbole benami Afghanistan wanu ni benatu ni be kemnisa sema longa mbole benaka tau megene ni manikina widumuni na asenada nomuni ndalomani osaki kama mimbinga be isaba mimbila be kemuni vyama wanu ni vina taratugani ana burbene numi mai nawile mai mba sarauta mai nawile mai mbua sababu ni vina tele be kemni vyama longa na mbongi vina likua vina wale vina shamba talchunga mai na mbongi ndendeme na wile mai mbua taraibo sa arrosa ododoko magana ni mga lekira taraibo sa arrosa ododoko forestry quarters dole suba ke yorto na bubal na arrosa ododoko matado dau ke yorto na matagali nandunguda vinaka vale bu matagali na siamo chukumai isimeli wanga magana ni mga lekira be rafa ke Juan Rosso mere na musu mbura binaka tau mai tubara bread shop ngori mai sabu na manraya kichi bedena bulu bina megere ni mani kile ni matangali otanga na buni bwa soso ya utinga ngori mai aboro sa kasa tele bwe peni widiwai isa bina bole bu sa na buni bina ni mitok mengori na mbongi ndinda ye tina yelia lalama bina ni mitanga la mani kore na itutu se na tutu mai mba o bale na batunde asaili tulangi bole bina ka ikumbuna na sinu asaili einani sabaru ni bina tal tunga ni bikemni na bungi ndindai sana mai da badal tonga kia na nda wasiningo na nimboti na namoti ko ke vai kusandingi taka indua na ke muchesa na bukuni sa senga na mekonga ni able ke na be ai endere ke me be stari tele chiko na mure bina ka tamaya maya mure bina tau na bale na se mo mai sa da bondulu sa tunga mai na ngono sala sa mai da ke program go wani ni bina teni be kenda na budita bina garabin sigini mataka daga me be stari tele chiko